U matičnom objektu osnovne škole Diša Đurđević u Vreocima nastava se neprekidno odvijala od 1961. godine. Međutim, kako je bezbednost učenika i zaposlenih bila ugrožena, jedino rešenje bilo je da se nastava preseli u već izgrađeni objekat škole u Novom Medoševcu. Naš objekat u Novom Medoševcu koji je do pre 2 dana radio kao 4-godišnja škola, sada ima svih 8 razreda i svi smo se smestili u toj školici, još uvek se navikavamo. Vidjet ćete kako smo uredili naš prostor, ali mogu reći da ova 3 dana koliko već traje nastava ovde, da sve funkcioniše besprekorno, prevoz je organizovan za sve učenike na utvrđenim stajalištima, dovoze ih do ispred škole, isto tako i povratak. I učenici i zaposleni u Vreočkoj školi Diša Đurđević preseljenje su doživeli veoma emotivno, međutim vrlo brzo su se privikli na nove prostorije i novo okruženje. Svima nam je zaista bilo veoma teško. To je škola u kojoj sam ja lično provela više od 20 godina kao zaposlena. Više od 10 godina sam direktor škole bila u toj ustanovi. 8 godina sam bila učenik te škole i stvarno teško smo podneli pomisao da ćemo izaći iz tog objekta, ali kada smo prešli u novu zgradu, shvatila sam da školu ne čine zidovi, već školu čine učenici zaposleni koji borave u njoj i mi smo ti koji nosimo raspoloženje i energiju i volju i neki novi optimizam. Direktorka Joksimović se nada da će uskoro početi radovi na dogradnji postojećeg objekta, što bi svakako olakšalo i nastavu i proširilo trenutne kapacitete škole u Novom Medoševcu. Od septembra meseca trebalo bi da uđemo u nove prostorije i to će za nas sve biti velika radost, nadam se i većem broju učenika, zato što sada funkcionišemo kao 8-godišnja škola i učenici mogu ovde da započnu školovanje i da ga završe kao osmaci. Osnovna škola Diša Đurđević Novi Medoševac od srede 29. marta ima nastavu za svih 8 razreda osnovnog obrazovanja. Učenicima i nastavnicima je na raspolaganju 6 učionica i prostorija za predškolce, a nastava se odvija u 3 smene.